Humanitarni konvoj UNHCR-a koji je jutros krenuo iz Metkovića ušao je u Mostar oko 20 sati. Sa 8 kamiona konvoja, koji se inače sastoji od 27 kamiona, istovaraju se hrana i lijekovi na zapadnoj obali Neretve za hrvatsko pučanstvo. Ostalih 19 kamiona uputilo se u istočni dio Mostara, gdje pomoć očekuje 55.000 muslimana. Probleme s prolaskom konvoja, koji su nastali u Čitluku, autoritativno je riješio načelnik glavnog stožera HVO-a, general bojnik Slobodan Praljak. Imamo ekskluzivne snimke iz Čitluka televizijskih kompanija WTN-a i Reutersa. Konvoj humanitarne pomoći koji se danas iz Međugorja uputio u smjeru Mostara zadržan je u Čitluku. Okupljeni građani nisu mu dopustili prolazak dok se ne spase hrvatski ranjenici iz središnje Bosne. Dopredsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Mate Granić pokušao je građane uvjeriti da konvoj ipak propuste do Mostara, a u isto doba povjerenik Ujedinjenih naroda za civilna pitanja Cedric Tonberry čekao je ishod na oklopnjaku španjolskog bataljuna UN-a. U današnjim maratonskim pregovorima u Međugorju predstavnici hrvatskog naroda Herceg Bosne odobrili su propuštanje pomoći u Mostar u zahtjev da se istodobno realizira i dostava humanitarne pomoći za 158.000 Hrvata središnje Bosne, da se evakuiraju ranjenici iz bolnice u Novoj Bili, koju bi sutra trebao posjetiti i gospodin Tonberry, odnosno da se puste svi zatočenici i uspostavi apsolutni prekid borbenih djelovanja. Nakon 600-satnog zadržavanja u Čitluku, konvoj je ipak krenuo zahvaljujući autoritativnom istupu zapovjednika glavnog stožera HVO-a generala Slobodana Praljka. Mi moramo spasiti gore ljude, ono što se dogodilo, dogodilo je se, vojska će raditi svoj posao, da bih nahranio Hrvate u Varešu, u Žepču, u Vitezu, ovo moramo pustiti, nema razgovora. Gospodo, to je sve, vojnici. Maknite mi ovo ovdje, konvoj prolazi. Tako je! Ajmo! Na mostarskom bojištu i večeras povremeno odjekuju detonacija, najsnažnije borbe vode se na žepačkom području. Muslimanske su snage večeras napale Orahovicu, dok su se na Zavidovićkom bojištu čitav dan vodile topničke borbe, nakon što je bojna Marko Pranjić prošle noći zauzela muslimansku vojarnu u Zavidovićima. A u Tomislavgradu je održana prisega novaka brigade Kralj Tomislav. U nazočnosti rodbine mladih novaka HVO-a i građana Duvanjskog kraja, gradonačelnik Tomislavgrada Mio Tokić je naglasio: moramo biti spremni izdržati sve kušnje, izdržati sve što dolazi do svetog velikog cilja Hrvatske slobode i suverenosti na ovom svetom prostoru. Novacima je blagoslov podijelio Tomislavgradski gvardijan fra Gabriel Mioč. Središnji odbor Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, stranke političke koje je Hrvatski narod na prvim demokratskim izborima poslijeratnim dao apsolutno 100% povjerenje da može kreirati njegovu političku volju, da ga može voditi na putu k cilju slobode, suverenosti i svih onih relevantnih čimbenika što određuje jedan narod. Taj, dakle, Središnji odbor Hrvatske demokratske zajednice donio je odluku o proglašenju Hrvatske republike Herceg Bosna u kontekstu već dogovorenog i priznatog prava svakog naroda na svoju republiku u Bosni i Hercegovini kao Uniji, dakle Savezu Republika Bosne i Hercegovine, cjelovite države. We have, as you know, military observers whom we were asking to go in at dawn this morning in order to oversee the ceasefire. And I just checked, and the observers did in fact get in. And that does suggest that the ceasefire, which was supposed to come into effect last night at 7:30, is probably moving. And I think the airdrop is very welcome. It's only a drop in the ocean, but it shows willingness, it shows a commitment, it shows a solidarity. This is the United States working unilaterally. I'm afraid of that. I was a little nervous when I heard about it last night, initially, when we've been dealing with, the sensitivities of the parties, but
having thought about it a bit more, I'm not sure it's such a big deal. I think it's a very useful gesture. If we get stuck again in getting convoys in, it'll be a very useful trial run for maybe something more substantial. Basically, I'm in favour of it. Okay. There certainly hasn't been combat this morning in Mostar, certainly nothing compared to the rather heavy day they had yesterday. Do you have any information about the airdrops? Not really. We are UNMO's haven't said anything about them. I'll ask them next time I'm on the phone. Okay, I don't know what's happened to them. Convoy is set for 12? So convoy should be set for 12, yeah, it's all being lined up. A major part of the convoy, of course, as you know, is coming up from Medvedich. Yeah. And it hasn't, as I understand it, come through yet, though we believe it's now through the border. It was held up there temporarily. Okay, thanks. Okay? Došla iz Hadžića godinu i pol dana. Niko me ne pita kako živim, već gledam njihov nered. I kad sam je prvi put... Pusti, bježi od tamo! Gospođo. Kažem, ne smijem, evo. Ja bi... Ajmo, molim vas, ajmo malo. Ne morate,
Znači Mostarac. Ako ste vi naši, vi ćete nas se srušiti. Pa eto, onda stoji pomalo. Mirno stojite i držite. Nismo mi za njih, gospođo, ali moramo raditi. Moramo raditi. Ma šta ću reći? Nema prolaska Balijom. Nema, Uprofor je balijski i ne može proći. A reci za Trump. Za muslimane nećemo baš. Nema ništa, za Mostar neće ući u Mostar. Ono, poklaše, hajde reci. Poklaše sve redom. Just one question. See what kind of friends we are. I konačno nadamo se da će i druga strana preko međunarodnih organizacija za 200.000 opkoljenih Hrvata nakon 4 mjeseca dostaviti i lijek, i hranu, i izvući ranjenoga i bolesnog. That's 2 years that they had with the Croats. Koji nisu sami sebi blokirali, kuda dovlače vojsku, neka tuda dovlače i humanitarnu pomoć i neka tuda imaju komunikaciju. To je prema Jablanici, Konjicu, Sarajevu i tako dalje. Well, the Muslims do have access which they are. It is very hard for our Croatian people in central Bosnia, where moreover than 190,000 people also surrounded in Muslim surroundings, and they also don't have any food, no medical equipment, and nothing else, just like Muslims in Mostar. Evo, izgleda, neće problem. Pomozite nam, Naša dica ginu u zramu! Hoće ovo to svi između se kuću! Oni se ti dice, nema šta reći! Oni ovdje ušli! To je narod nije čitko! Ovo je čitko! Nemoj ti! Nemoj ima čitko! I think
the convoy will pass. Why did they stop the convoy? Are these people from places like Bugojno where they've had problems? Bugojno, as you know, that Bugojno the Muslim army and the people from Konjica here in the school, and they stopped the people. But from our side, as you know, that I was initiated a meeting in Makarsko days ago, an agreement between the Muslim and the Croats about the freedom for the peasant for the convents. But it is not easy on the ground. And I try to explain to the people that they must pass the convent. Ajmo ofenzavu aber jetzt sind sie Mujahideen. Nicht so Somali Mujahideen. Aber wir können doch keine Leute hier helfen. Bleiben Sie. Das hilft doch keinen. So warum nicht jetzt von Mostar? Upravo viele Mausa fahren Hilfe zu bringen und zu konsumieren. Wir haben nichts mehr tun. Nein, das weiß ich nicht. Vielmal so gewesen. Vielmal so unprofitiert gewesen. Bringen Hilfe zum Konvoi, zum Essen, zum Hilfe, nachher Munition bringen in der Wahl. Ja, aber doch heute, wir wünschen Hilfe zum Mostar zu bringen. Ich kann nicht die Salate sagen. Wir ist alles zu sagen. Kann ich nicht sagen. Aber was mit den Menschen? Die Menschen in Mostar? Ja, was muss denn Menschen, die andere Seite ist... Aber wir haben zwei Seiten in Mostar. Warum sprechen wir nur um die eine Seite? Wir haben zwei Seiten. Warum die andere Seite schießt von uns? Gladni muslimani, gdje šta vam krivo gladni muslimani, gdje su gladni hrani? Ajde da čujem, ajmo da vidimo. Da čujemo šta će reći. Čekaj, nek radi svoj posao. Pusti ga. Okay. You can. 3, 2, 1. Fewer than 100 demonstrators, most of them children placed in front of the armored column by their parents, have shut this UN relief convoy down. Možete razgovarati sa ovim svojim kolegama da bi se ovaj konvoj maknuo, da se i oni... Hoćeš gudeti, ne? Tu si došla kucko kucat se. Dorveri, go home! Imate pravo postaviti pitanje. Prije tjedan dana sam rekao i gospodinu Humu da hrvatski narod neće imati više strpljenja zato da čeka svijet, da svijet dijeli hranu muslimanima, a isto tako ne dijeli i Hrvatima. Da hrvatski želudac nije 3 puta manji nego muslimanski i ovdje je gospodin Hum i to može potvrditi. Razumijem vaše nestrpljenje, razumijem vaš zahtjev, ali molim vas, učinimo to da se promijeni situacija. Da dobiju hranu, da naši ranjenici izađu, onda im pomozite. Ovdje je... Samo malo. Neka ženske govore, ba nemojte vi sebe. Ja bih volio da od vas dođe jedan koji ima postaviti pitanje, da ga javno pred narodom postavi, da se pred njim i odgovori. Koliko je puta govorilo da se dođe u srednju Bosnu, da se naši ranjenici izvuku. Prvo, drugo, u Bugojnu što smo kopirani i twitrani. Što nisu poterali ljude koji su začetili tamo nam. A zašto to? A nosi hranu, pa onda ćemo ranu pustiti. I onda ćemo balije na rampu. Ja neću dalje da govorim, a imamo svašta govoriti. Evo sad ću ovo.
Dobar dan. Prijatelj. Moment. Šta ste se vidjeli? Dobar dan. I talk to you like prijatelj, friend of yours. Obraćam vam se kao prijatelj. I am sorry I don't talk. Ne govorim hrvatskim jezikom. Molim vas malo tišine, molim vas da završite. We have met with your leader who are responsible people. Mi smo se susreli sa vašim vođama koji su odgovorni ljudi. They told us all the time that we should take care of Nova Bila, Bugojno, Konjic, and it is important. Oni su nam stalno govorili da trebamo povesti računa o Novoj Bili, Konjicu, Bugojnu i to je jako važno. Tomorrow morning we are planning to be in Nova Bila. Za sutra ujutro planiramo da budemo u Novoj Bili. You are generous people who want to help to have peace. Vi ste plemeniti ljudi koji želite pomoći i koji želite mir. It is difficult for everybody. Ovo je teško za sve nas. At this moment, I repeat that the agreement with your leaders is that we could pass so that tomorrow morning we take care of Nova Bila. Sada vam opet ponavljam, dogovor sa vašim vođama je bio da mi večeras prođemo da bismo sutra mogli ići u Novu Bilu. And I am sure that they represent you very well and you will respect their word so that we can continue and tomorrow take our responsibility and go to Nova Bila. Ja sam uvjeren da vas dobro predstavljaju i da vi poštivate njihovu volju i oni vašu i da ćemo uspjeti sutra otići u Novu Bilu. Bugojno, we will try. I don't know when. I know when Nova Bila. Bugojno, we will take care of. Dobar narod. Otkad smo mi dobri sad postali? Imate li megafon vi? Makni se! Nema, ali su došli zlotik da si general. General, nema ga došli. Vojnici, vi ćete me poslušati. I ostali. Ovdje se ne radi o ljubavi. Ovdje sam ja dobio 8 kamiona jutros hrvatskom narodu u Vitez. Trebam provesti hrvatskom narodu u Vareš. Trebam dobiti 9 mrtvih tijela iz Mostara. Ne radi se o nikakvoj ljubavi, konvoj je pregledan. Mi moramo spasiti gore ljude. Ono što se dogodilo, dogodilo je se. Vojska će raditi svoj posao. Da bih nahranio Hrvate u Varešu, u Žepču, u Vitezu. Ovo moramo pustiti, nema razgovora. Gospodo, to je sve. Vojnici, maknite mi ovo ovdje, konvoj prolazi. Tako je! Ajmo, maknite!
Dobro, dobro. Vozi! Ajde, skrenjaj se! Ajde. Sklanjajte se, malo, molim. Djeca, idemo, molim.